Abantu barenga 20 b'Steel Fontaine ho muri Afurika y'Epfo barokowe bavanwa mu kirombe gicukurwamo zahabu binyuranije n'amategeko nyuma yuko ejo kuwa mbere itsinda bahagarariye ritangarije ko abagera ku ijana bafungiweyo na polisi bagapfa mu mezi ashize ubwageragezaga kubakuramo. Nyuma yo kurekurwa ku cyumweru, Maria Salungi Tsehayi, Umunyatanzaniya uhirimbanira uburenganzira bwa muntu uzwiho kunenga perezida wa Tanzania, yavuze ko adashidikanya ko abagabo batatu bitwaje intwaro bamufatiye ku mihanda y'i Nairobi bamushimuse bagambiriye gufata ibikoresho bye. Umuyobozi w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Burukina Faso, Kapiteni Ibrahim Traore, yashinje Ubufaransa ko buri kuvugurura imikorere yabwo bagamije kuguma mu bihugu byo muri Afurika. Abanya-Ethiopia bavanywe mu byabo n'imitingito yabaye mu bihe bitandukanye, kuri ubu bagowe n'ubuzima aho bajyanywe mu nkambi y'agateganyo, ahantu kenshi bakunze gusubiranamo barwanira agafashanyo kabageraho. Muri Benin habaye iserukiramuco ngarukamwaka rya Vudu rigizwe no kuvuza ingoma, imbyino n'indi mihango gakondo ibifasha abantu kumva byimbitse imigenzo yaho bikanakuraho imyumvire itandukanye kuri bamwe.